Choni kali kata tuwo cha soro mwenjone. Choni kali kata tuwo cha soro mwenjone. Kaka nyama chibu tinda chibono ninyora. Kaka nyama chibu tinda chibono ninyora. Choni kago tere sani elindeje koinyorie. Choni kago tere sani elindeje koinyorie. Ugakimambia ukangea kuirananga. Ugakimambia ukangea kuirananga. Utaragenda yukanga turesi yao. Utaragenda yukanga turesi yao. Na kichini ya korokana to next time tiago cha ga box. Aye tata. E Posta omorabu omonetu etukino botwaro gochiaro se dingira gete ebinde binge. No. Abantu bagaka machi. Amache lakini gacheka chinsa sana emo moja kwa moja kero monte zao zile hoje. Mukera na ikonge kaiga. Iye nugo je konge tuwe gitaange saa 8. Ona alisikara tero kotero ko abana bairi ta kuma kibuna ngo sali no boiri bono chiko beka batesa nya bairi bade. Ayora tunyi go chiase. Watinyi na bairi ba ose muswati ni. Ogendo. Wanse go chwatu. Yo to go chote be na chwatu. Kuse na rangiri tuko kinakorera tuneke. Ninge permanent. Ya marova. Obutaka mulingana. Obutaka mulinga igware goruzi. Mwana nagi. Nagoda. Iga tu ari ni mage street nyombe kieze sai. Amabati ya. Tokana ko. Tokana ko chihalia. Ngo boro kinde. Roje street na bere ko kwegura. Awo tu ari gutake za Mario giga. Miaka mone gambwata 40. Yo na moro. Ekarato to betingo tutumira riri rube. Aringiri tukuria chuma renga. Akarara akanda Jumamosi. Agateba guchakira Jumatatu ngonyora muri rube. Wiki iba kamonyore. Tugatache Posta nereye. Tugatache Posta nereye. Konge Posta tu ikonge. Tugatacha mwishoe ndoro chirube paka bono. Vaminto niko tole na Joseph Mogeni Mochorwa. Ase sani elia omwanji chenira ni amachivo yani cheni ya Posta. Mogeni no kwarenga se sadi hiyo. Cheni igaji to kwani omuswadi riko ere ni mwambe. Ikongega? Ikongega. So bene yocha. So bene ni igere tombe muino. Lakini ere ni ga menyete maatega. Ekaraji cha no tu anyorete cheni. Na lisino materende bunanje tabantu bonsi. Ali akamwanja. Akamwanja. Rami designer. Agu tu algo katika boksi. Joni antara nyoreteni. Joni antara nyoreteni. Niwajete galenza moya ikonge. Iga. Galenza moya ikonge. Waringe naye injamo na Mogeni. Karatu. Igono Mogeni naye. Nawayo amone mwambe. Nawayo amone mwambe. Wale aje. Je, tekitiramba tedi. Etwa linga sababu. Uyu Mogeni Mochorwa. Uyu nere no mwambe. Cheni ga ndu kwania. Ere no mwambe. Komonyore. Ere no mwambe no go. Ona uno tajiwa. Karibu tena ni watu arenge nere na mwambe. Nere na jeni. Ngoma gina ndege de kutuka. Intwangu toroka Posta. Mwana ekare tu ajete no tu jete iga ekare tu acha tugacha Jumatatu Jumanne Jumatano Aramisi Juma Mogocha Posta ka tugocha Posta ibere ikonge tata mana agua
bono namba ibere box yetu neyo eye eyo ga namba ibere eye bono Ariisi igoro akaiga onyora irube ndiyo uichana twairana muko chanerega togo chanere maronge kibungu minyokora nje kali gusuri akire kamara masoesi nyomba nje nari gocha ne goragu ngache kirube ndiyo chikuikirenga chikuikibere entanga ni kuri Jumatatu mpaka Jumamosi kende ngeyo na nenga chake yende yato jestaki sobo mwamanyete sobo yarenga gocha kwerende ase tokuruka ogembo ogembo obe ngare sobo ngare ogembo koigora kaiga kera rituko kuigura kera rituko kende ngeyo tata ngiarisi akorete mwisho bono rende tegwetie gitu akorete ntwanyete gatena bono agatungaina twachire gotacha kende ngeyo tari gento tukongainereria idea yo gotera ngai arute buna bono na chandekire bono nyora naye karuta gitegendo to nyora na ndege tekino getagete mwisho ambro gwatura na bone gento na tagete ngeyo bono tiganya te nyongo agatera rende sobo jeni nyora tu amotera terende na jite ko sa tungene terieta na chitagacha tageti ya ogotera ngora Ariisi achitaka ngaki kumbe na achari enyene achari yagerete tiwai atwe gwete na achari achita kanyora kini ntuchiti ko moratore na nale na nyora ta achari etwe gwete na mangana te gwete ko ruwe sere ni mwambe na rogo tote no ri achita kanyora achari iko muchi ko confirm ntuchiti ko confirm story ya kaira iko lakini watu wachandikite birenge rirende miaka yonse na kichini ya rekoroka na to next time tiago cha kai ka box tata box ya omorabu omonetu etuki no botwaro gochiara osadinjira gete ebinde binge no ukakimambya ukange akwirananga utaragenda yukanga turesi yao utaragenda yukanga turesi yao kamukwa eri ngagutiga na Nyasaye kamukwa eri ngagutiga na Nyasaye ayugante byangu tumiririru ayugante byangu tumiririru para tigere tu atemete na ndonye tumanya sobo etu ali kwenda pako cheni moya ro kolengreri bono mukomanya nyakiye ndo komanya bono ndo komanya esani eri omete ya chete kaba one of the best love songs yani yo bwanje nyo Ariisi expression bwanje ngo just genyo nyone kale tu ali ko ende dance keroka operi monya ama sabi keita ali gotana karatu bekira cheni ya Posta nero tu ali gochakeria cheni ya Posta nero tu ali gochakeria yabuga aba subati babusura ayo ko igotata eta asike ya soire hakuna kusimama tunaswaga mpaka je lakini cheni Posta lero no yarenga ya moya abese jiriki yarenga one of the best tikatuira nangu chinga kicheno chakali cha marube kurikira na marube na bono iga bono ko matene SMS bono ne tata bono gota getege ento ko bata na kinago teno jorore na kinkoba ko bata ga rioka kwa nyore na ndisa iyo onye bono neri rubo ko likerwa nandi yagenda yagendi ama tukonyona atatu lakini bosonga angange kere gari yari gocha yareta ikonge rioka na ndirana kigali cyari ngo gie Posta obwanja ni bwakale na bwabono mburi bwali ngo bwansu obwakale asiki ekiage bwabono sisi minero bwabone si minero mukwana no muntu obwabone si minero buri bwakale mburi kwali gutunya umuntu baka kwa bwanja ni bora kwa mutunya baka sobo uko mutunya daro no tunya umuntu ya no bwate kinga kiora tunya umuntu iri uko tunya umuntu oye ne sabari yitu na ko tebiri na ende oye no Mogeni omuntu twanje teto ukwani oto ko moyora oye na matukabira atatu nere go nere bono no sari kinga kicha ende kuryo umuntu bane simyo ko bata mwakora nirego kwa mororo busia sobusi
onye mwamanya robosia mwoko manyaro mondesi nani muita neresi ndi muita neresi utamuroji tumadiga sena kiakare na muita neresi dino kwenda emetandao lazima ndo morore nando ko morigi piresimi manyori manyori ate simi tu ari kwenda sondu ekori eko no ekori box nja kiteka bekwa akaberensa dirikana ni gogo jawa kesimi orio nyokwete namba ye puti eri no akakanyete aiwe hoja fuga eko rauna kwa minyoka kwa rusi mari kwa beka lakini mwigwana ine chisansa isanga kigo babero wakande neri ona inaro lero mbori na ndeta kiare ko kera tuira na chinga kichinko obwanjani buno nyanje to ta kwandi toruwe tiyu asie paka kwanje ko limo ni konge paka na konyolere paka kwanyolere kenya mo isonde ntu ake interview engali bone kenya ko turendi metanda bando kumetu na Mogeni Mochorwa tali binto biritu Ariisi ariko kwana tali binto byo bolimo Posta na koretire ese cheni na ko tebyo rio renge sere na mwambi matari ega rami nja renge diniyo ya renge raburu wono buna tumurine tie gari akana rirube moche monyore na kige ko era twari goje twanya ko check ekegere address mwamwe tu ikonge na tu amwete tu ye yaringe ya skuru Ariisi ari kwa kanira to kujanga to akana to ari kwa box ya hino undeta lakini ngakiri konyore kuoni ya box egasi eya ama yaringe yo monyino mwaka mati osoro ne namba tu yaringe ya Ariisi nero abiti kare ko bayiko namba 11 ngaye kare gujia 11 karare ero 9 11 ne amumro minzo liko gustana limare unigasirete iko bona namba tu nabiti kare ko bayari soka bona njaje deka bona Posta ta kora skills eta kora ona njaje deka tibuje Mogeni abantu bamburti gure esa bari ya bokeira no kwali wangwenyi ejia yete saa sita ya butuko kero yo mogo yari kwirigiri saa karate ungwenyi ajali sabari ya tuenga chete kona nyiri sabari ya mechena chete bokeira niya nyaberi niswati sibyo mwana nyaberi wachikire togende kuichombe cy'umusubati wachikire togende kuichombe cy'umusubati unsibya omwabarisi oyo mwabopi oyo mwabo bakagendoro mburano aye karate tabia story hiyo esabari ya bokeira otu arueta kinsa 11 kyamorogoba kyombe kacyari komanuriria emwari kandi nakwira namuna rero mbona no korara mambira limo goro kigwe bintu twatiri goja one kare twaiko oyo choeri angwenyi onyomete musubati mwa nero mugako sibia tukaragerigwa matererie busanja arengo ndunzu ari kunyu ebuse kare baita yajuega saa 6 ya butuko eburu gajaga ekare buru ya jaga bono ni kinungu abantu bagoitwa etu ari konye kinungu kiro munda tu asira ni tuwate kumira naka sababu no arenge isalis no arenge mugaka tata metia konyetara asira ya moya arenge abantu bagaka amache lakini gacheka chinsa sana yemo moja kwa moja kiro monte zao zile hoje mukera na ikonge kaika iye nugo je ikonge tuwe getaange saa 8 ona alisikara tero kotero ko abana bairi ta kumitibu nango sali no boiri bono chikobeka batesa nya bairi bade ayora tu ni wojiase watinyu na bairi ba osemuswati ni ogendo wanse kuchwa tu yo to hocho tebe na chwa tu ose narangiri tu kinakora tuneke
Emoko turangerire kama to chingo na nemo. Na no to momo to gutwate. Yogo kira usoko tebo. Igotari gento na ne kiari ko gesi. Yekonga kuchimata. Magwa gubusia magwa kega. Moja kwa moja. Oyo mama soyo mama. Bagatinda bagachaga kuturwanya chisegi nyumba. Bagatinda bagachaga kuturwanya chisegi nyumba. Nubonsoko utunyesobera naende kwa murwani. Nubonsoko utunyesobera naende kwa murwani. Nubonsoko utunyabako yo naende kwa barwani. Nubonsoko utunyabako yo naende kwa barwani. Ndageri alija tana anya go no musani ndageri ngiyo kon bintu byose nge ndageri ni wote mbate bya mangana ndageri Nakutera ngoro Ariisi naki ngonya kinde moyo. Ndikia karitaka Ariisi karatiga. Bona esabaria ganda kuburi tora genda kotero kokoma. Kera Ariisi irana kurubona mwaira ndi kurubukeira. Obuiri bwa sabari ya sare. Kyombe yakite. Ngorenge nande naja ne kyombe. Ngombe ndo iri ndwe. Nabo muswati akotero. Ya. Ngona ndo uri kukyombe. Kera Ariisi kitana kotete igenteke kubeka ndeke sokotera mugeni. Igande bati gento naenda na rodi gento ndari ko chakorra. Nande nanya gukigwa. Lakini ngote bindigirange kegwe. Tabate batindigirango naba ogote bana ku kwande ngote bindigirango. Baigwe ibintu twa baigwe bitu akorerwa agateba Ariisi akoteba ngaki ngonya kinde moyo bono onyorega tonga kende agende ujago na kure yari kwamenya gumyoka goja na yenyare bo mintu twanjaine igwe to ngonya kinde buje igondoje yogo ngonya kinde ngesota nyegendondi kitole moyo ndageri tata katuro ekwene kali chabantu buna tikatokonya ne katuruchaine inkonye ngina nilimbu ya mono no munu one kubucha kolete ibintu kere nkwita abana bano ko barenderezo wone kare na kiredi arimbura bakote na mugeni yakobe kwa coffee mingi ya herwa 50 ngiyo ta kongerege inya kuragera tata na manya semina nkonyete ko ndageri yari esani hiyo nonga kibona yambura ikasenye bikiti Teo kubora. Nyora jigo kubora itego kubora. Nyora jigo kubora itego kubora. Tago. Chingero. Tadi yere yo. Lakini Mogeni mwanja bantu kokonya na tuli kitole moyo lakini no mura okonya uno ngonya ningana tigo ngonya tatu bona bakonya ro montaru ali tali nyagitari osiko changerwa abweni ukali nyagitari lakini kara akure dio rina yo tangana kuruna na rule ru 20 yo kwa mokonyire na rutene kwa mokonyire moko ngonya kindo gondo jega na njengo konya gingoro jega sana osengaki Mokonya. Mogeni. Yes. Ariisi narete ngimokombori. Ningi mokombo ingi kia moverete.
ninki mokombolia moko ngamba ngwa jide kwigurende munacha agite kugambwa ekaranya kugambwa egari njajite kubera roje tigeria niria jite ngaki na kugamba umuntu gweta no uri gakwerera esa uri bwesokete buya uri taikore mata igakora bindi lakini tuma digasi ya gakora twamara ndogweta no maitenga yako jimbindo kyao gyokora ingakinera abantu batatu na Ariisi okure lakini atarakore moyo ngwacha bona matanga abwe bakwante na Ariisi okure lakini na wana musiki bande no bachagita mangana ikorwa ese bachagite korwa porocho Ariisi okure kare moyo obeire bali mukare bwa kieto tukabatebia Ariisi mwegwete no okure oyo twachakire tande iga sironga tukagenda ukinya kora ari go twajete tugatara tukasoka kegogi edo tena Ariisi na royo Mogeni Mochorwa amashabiki yao umaite kwanyolera amashabiki ta ai umaite abantu baganya onjana bana ngiyo turiko toire namba ya Mogeni Mochorwa baye namba ya wa straight ya nayo koba igere 0725 33 4061 0725 33 40 61 ina ri namba ya Mogeni ige namba ya Mogeni go mwanya nyore mbali monya komboli buna toe namba ya onye gotakete ya orange 0772 76 13 11 0772 76 13 11 tebia montore amangana yo moyo abantu bamindongo batebia konya na kamure moyo gakwanyoliro yo mino uri nobo kongumokonye to baise kombionde una samyuke mwata likombionda muntu bw'abantu akoruwe sakorwa Mogeni aoja kurigi konge amotebia story ya motebi tali ngo motebi bune na mungaina Ndrubi ne barane naye oya ndrubi nakialisha kwa turita sasa volume 5 oya ndrubi naye abo bwalie urani ya gukwaneti kwani ngwa mumanyita alisha mwaka kabisa ngomo bore tini mpaka tukutoa meja ngatuka kochiroche hivi wewe kirwa kwa naye njina yeye baba bon Mogeni kero gutara ikonga ingenchenge buni ikonge aibie njebweka nagwacha naye ndi naye nagwacha naye ndi naye ndigara njebweka njedru na Mogeni ikonga kurubunya koni bwa ikonge bunya koni bwa ikonge ano watu mtaweza kile chikuro maida Bueno, Sami. Eye nara yarenge main baleri aruru njarengo ngaki Ariisi. Eye tiarengo. Eye yarengo eri aruru njare. Main eri tiarengo. Ne anyuma. Oh no. Maita Ariisi yarenge street to kwenda munyo to kwenda to street matema. Lakini lombe ite yero. Yarenge permanent. Ya marava. Obutaka mulinga igware goruzi mwana nagi iga tu alinga mage street nyombe ikieze sai amabati yari tokana ko tukabona ko chihalia ngo borokinde roje street na bere ko kwegure awatu ari gutake sama liogiga Tanda tukin sa kumuni. Nagiwana. Iga. Sami. Iga wana no duarenge. Iga. Ase tingayera. Iga no duare wakarera. Iga.
Enyumba yarengete liareye. Noga. Noga. Noga bono noga ga. Bono ya chika takuri. Ya takuri tu yarenge ya maomo. Bono mungare. Igano mwanga kira ngo. Yega yarenge ya maomo. Mesogwa nere yono. Mesogwa kuri miaka ino yarengera. No yarenge go. Ya zite kwa. Ekoro kwa mesobwa. Modern bar. Kumonye bwate yanga yare. Mwaka nyangondi. Ya nyangondi. Nyangondi. Ya kitika siye. Nege ndrete lakini biashara bila nsake ni inaendelea. Iko abantu nabasoma igabanywe kinyoti nabakanyure kare. Ina street yejo. Iko musiku kirwanda mungare. Na. Nuora ko seri. Iga Dios kiende ngeo kiaro sere tuzgo ya. Dios pi. Ike kintu nabukia gikurwa sikiti kiama nakobe. Kiabe kintu kiara ndensengi. Kiabe ndensengi. Gikurwa sabe kiabe kintu ki. Ikera kare ngurikira masingira. No gikurwa. To kwe ngwari kwegena. Ngwari kwegena. Pora bidi. Cuma tinggi terus mana orang masuk sini nasi gitu. Ya. Iya. Escape. Amara ba menda na mara to amenya. Nyoro kwenye guati no arenge goja. Goja arengo. Anya tadi busa ya mwingine. No kwani rime. Okay, dada malo gandi no. Wote mbatan. Ne buse mwingine. Na busa ya. Na ndo kora natura ko. Kwa ndeka ka. Miaka ninga kwa miaka ninga kwa tenga. Emeke. Na bota 36. Di area? Tahu tu ngai Kwa miaka ninga kwa bona. Bona ka? Bota 48. Iko bona. Mwane ke ngwerere. Ina rime asekera mosera te kuruga iga. Ekera mo to quality jingundi konya turaja. Ngakira mongone tinga mata achara nasi sira kar tujhe tinga baga kabir ko. Gargo to gana nyamira. Lo jadi sinabar ko wato dia no ngonye ko. Aku wato. Ya rengo musani. Nobe osi. Nobe. Mnari ka. Ano aringe smart mbona anyura marua muitire. Uno mwana orenge smart na ndeka bogiki aringe ke norubo bi. No ne buze ya muso tukamako ko ngentua. Lakini ngaterina. Omwana yo ngote bi story yaye yakuru kuogendi. Igare yubo mugaka ndubi maswali no mugaka yomo etakiri asegusi. Noti mugirango ndite yumukerete. Uno mwana yo mukogodi. Lakini oroje bunenzere. Ne yombenke. Eriyo gwali mata. Bono omwana oyo nigari ngumusani bwali kikakaraga ke. Lakini bono namarwa musaliri ga oroje. Lakini dai mono lero gukina tigeta ke kimbote je. Buyole. Totamagra to sogero. Obe es njena kata semua ngare mara kora musik mati ngaga te bana te mare ngaga ya bori mo menye te puja kiro monte rumu ya rumu ne mo Rata apa kak? Yo muito ri jambo muito disco in generale disco. Io vedo tacco in generale disco tamagra. Ya jago termia manyi ka kale. Kwa hivyo haijalishi mahali. Bora bidii. Omukino orokindi gyonse. Egenteki yegekurwa sabe. Egekurwa sabe aliya kora na agento ngyali kurwo. Ngonyore bana gisani jo. Iko bona lisno akachobanirika iko so mungari ocho abora kigere mona muso akocho. Aye. Aragunda akotebi. Igakurwa ari nyore mbure twete. Agocha nyumba tobete yo nonya ayoja bwe konyerete lakini agotajabuna kabusi. Aye. Onye girega digego. Tamagra to magro. No ga. No ati quotas ya Ariisi. Baka mwisho. Omwako monyene mesobu nero. Omwako makoyo na njutura ogwania. Nakyo mwaga.
abasani barisi bagira baja korore sa kamenyire no akore sima kyo mwako na kitu arutumika omwaka lete bangu nchengoro kusamweli okemwa etokana kubwati story ya Ariisi pole pole tumanye moto kyolenge batora kila saa korero musikio yenyombe abata batiya lenge nerti ya lenge buyamore no akalere mwana maji no twali kurusige simu bwana nyato da chisani sana mwako ya lenge nyangondi sauti ya mesobo manyene mini baseli sauti ya mesobo nero kwani nani buyamore omwako igobona Ariisi kwa mumanyito mwaka Ariisi na mumaite masani one mono Ariisi sababu igobona ukero umenyetega nabo rojo nabanya krosi bintu byabo inogai ona kabaire rumufuriga free babugeria ekare tu abukire etwari kuru nyumba ya matobe otote bintu boja mwana rero mubuki umusiki ekare abageni batubukire omugaka nendo mwako uyo nabago kwerese sarenge tarenge nse nabago goteba iguru nae kwamanya nabora nyore mambio kira America to kumanya igo nabago konyora Ariisi ore kana akori na director of criminal investigation umusikali omonene nabere DCS yitu nyingi paka Isiolo Meru Tana River Kwale Kenya ametembea Kenya omonene ya mesobwa tabango yetenga kirivine tieri bono mesobwa mesobo sino bobasi mwaka kimwamanya na Ariisi sababu korukare koru 60s kararo mwana moke ari mwana moke kagasoma koru ali mate skuru na kiburu kwa ali mate tombe secondary mate karara ngerio kindo mumanje mukamanyana nalitomanyanite gocha unabacha kitu musiki nabo baro intana kabaire nyomba busana bate bikora iki practice na batera na basere tukurwa tuwe na kibwa katabaire na basere tukurwa elia basegi sekretari elia sanya bwati elia ngina kikoro kweli atona gana kwenda tu atachire aya karatiga kere base do bagacha bono iga bakabugire practice njana kabaire nyumba free bachi gosoki Nairobi bachi kere bintu bikoira na bono biyete ngakiono mugaka mesobo mu muskimo nere tarengense na bari guto promote atena bangere gento bakuriga bae gento bari otomwagera gisoto te bakunywa anya kolego atena sauti ya mesebu akonya sakonya sakonya tuigwe sakwante ya okonye sakonya nero na kabugiri mwana ya mabokora tigazi asenze meli moment akitema bokonya na nero nero era ali gokonya yakolkona Mogeni Mochorwa na kibona yenga yunga imu chengoro kusamweli okemwa egento tora togokora etogendre kubwa kyumugano chuni Ariisi sababu bari tutamurochi tukuiguchi sani chae ya pili toche tuacha baka ikonge tuacha kuomera no mugako oyo Mogeni Mochorwa no musani oye ero totebiri mono ime era baje ko gerito mo montaga yo mongena ne bunendege omongino niyo sai ongora wajite kuriyo musara gerito omongina gajarende ekaraja na bakora tari kugorirwa ono omugaka Ariisi nabegete ikonge iguru sana ikonge kero Onya ko nigo ikonge. Tebyo muntu buna inche ikonge nguru ngakyago kubona sobali sia sababu sobali sababu akabeka ikonga sema Ariisi kerakwa nakikoigwe abantu bayo togaiturekera abantu bakarine mitego rasa tayo bako ikaranza paka tebe marita kata bana kaninyora abantu ninje barande buna Ariisi aleruga tari Mogeni na boigo na kaninje runge nje na ko tebe nande ndiki onde tayo urere buna Ariisi na bangu pakabono omugako eta ko tebe tibo Roje to tira go chigoro. Yo municipal to ruma na kita kuri rorio ngama be. Ori to ori sa ko mo tu. Uri ko te roje. Mai bonso.
kera mugo tiari siko chiroje mundu aru gweteroje Trumbeta. Alikuwa. Mono tu akori gakyo mwaka. Asante sana Mesogwa. Accent na nyonde te Doret. Gasi ya ribugete nyomba. Electrical fault. Arwete transformer ni ngaje Doret kaigo nyombe ka igansamba. Tai baringe. Batanyiri tena ndaga na ruka ngana kwete kale. Ya. Poro mwaka. Twende. Wah. Tutambukira tutitwende. Lakini muivuru chusi Abana bakaba. Ndayoga igoro chichoni alisikia 1996 kana narokire. Konya kwarukire? Aye. Eke mane na Emyakire ngobara. Emyaka bone gambwata 40. Oyo na moro. Tosoke ruru. Sogwetera. Tosoke ojia. Okay. Laki. Okay, bas. Jena lengo. Noro cha aliso sababu life face to face aradia Nimoroche kabota bakakaledia gakega nimoroche sana eke maana keracha aliko tirimboka koruga ali tomurangeria ali sio sababu na watu wakamurangeire boyo gako tirimboka korugoro aliko bogoriereti arafu tunakumutebya Ariisi naro liko bugesani nando liko bugesani ngija sana nande nganje te sani ya chisani cyarizi iroke ya tereta mwale akanagotera Mogeni Mochorwa esani elini nkoletake esani ninye maete bona pakke ya mabuko njeri taliane ngoro kumenya sore Ariisi mwana sababu ari kubugirio musikiga aigano ari kubugirio musiki mate maji nyomba chialenga chia maraba Mogeni nangaineri no ari kubugirio musikiga yangu najike ndo kimanyiro talizo sababu inje no ngurusobo mongara nyangacha nyairanga alisimu mate ngenja gakire paro motu ekine kimu manyirte yoka arafu karasira 1996 eresap karasira 1996 lingyo to mochango yorenga top 10 hotel yali nyangagu nyagusira na royo karete abuno na meta Ariisi buya sana na maete buya chisani cha na njya njya ememali ano yanda bona igeme no chirichio no chichire Ganda sani. wana kwa moroche Na moroche. No makana alengira ni moroche. Aingwa moroche. Ni moroche buya sana. Ikonge kaiga? Yes. Ariisi mwana sababu bakakora ingere tu kumunere kora akera stabunere Wa umo muntu naba manyikanite ikonga. Amatera tura vega